U prošloj lekciji smo vam pokazali kako da otvorite i napravite nalog na Trading 212. U ovoj prelazimo na uplatu novca i kupovinu indeksnog fonda koji prati S&P 500, konkretno Vanguardov VUAA. U donjem desnom uglu možete vidjeti dugme sa 3 crte. Kad kliknete na njega, otvara vam se glavni meni aplikacije. Pritiskom na dugme Uplati novac ili Deposit Funds, ulazite u meni gdje birate koliko novca želite da uplatite. Obratite pažnju na naknadu. Za prvih $2000 je besplatna. Ukucate željenu cifru i kliknete na dugme ispod da izaberete način uplate, bankovni transfer ili karticom. Kada izaberete željeni način i pritisnete Uplati ili Depozit, novac se prebacuje na račun i legne gotovo trenutno. Slobodan novac, taj koji ste uplatili, pojavit će se ovdje, a prikazuje se u valuti koju koristite. Nakon toga pritiskamo na ikonicu lupe u sredini ili u gornjem pretraživaču i kucamo željeni ticker simbol deonice ili fonda koji želimo da kupimo. U ovom slučaju to je VUAA, Vanguardov indeksni fond koji prati S&P 500 namenjen za Evropljane. Ovdje možete vidjeti osnovne statistike fonda, povrat na godišnjem, trogodišnjem i petogodišnjem nivou, kao i kompanije koje ćete posjedovati kupovinom ove deonice. Pritiskom na dugme Kupi ili Buy, otvaramo meni gdje klizačem nameštamo koliko deonica želimo da kupimo. Zatim pritiskamo Pregledaj nalog, pa Pošalji nalog za kupovinu. I gotovo, kupili ste deonice ovog indeksa. Sada možete vidjeti koliko deonica posjedujete i trenutni povrat na investiciju. Kao što vidite, tržište je trenutno u minusu. To pokazuje crvena boja. To je to. Prvi ulog je napravljen. Sljedeći put kada plata legne, samo ponovite isto.